Turabasuhuje abakunzi ba Rubavu Buy & Sell, mukomeze mugubwe neza cyane aho muherereye hose. Twabazaniye deal nziza, ikibanza kigurishwa kiri kuri kaburimbo. Ikibanza gifite metero kare 690. Ni ikibanza kiri muri R1, ahantu heza cyane kuri kaburimbo hano mu murenge wa Rubavu. Kuri kaburimbo nshyashya iva muri centre ya Byahi yerekeza mu murenge wa Rugerero cyangwa se ku biro by'umurenge wa Rugerero. Iyo kaburimbo abantu barayizi. Iki kibanza uri kureba kirimo n'izi nsina, kugera kuri kaburimbo cyose turi kukigurisha miliyoni 35 zonyine. Miliyoni 35. Iki kibanza gikora kuri kaburimbo cyiza cyane, zoning ya R1, ahantu heza wakubaka inzu yawe isanzwe yo guturamo cyangwa se washaka ukaba wagereka iki kibanza nikigucika. Urabona kuva kuri ziriya nsina umanuka hose ukagera naho imbere hadahinze insina kugera ku muhanda wa kaburimbo. Iki kibanza cyose turi kukigurisha rwose miliyoni 30. Zoning ni R1. Ku batahazi neza rero, uvuye muri centre ya Byahi ukagera muri centre ya Karukogo, hari umuhanda ukomeza werekeza Rugerero mushyashya. Iki kibanza niho giherereye, urenze ku rusengero rwa ADPR ruhari. Iki kibanza niho giherereye. Urabona ko ari kinini gihagije kandi gikora kuri kaburimbo. Urumva ko ahantu giherereye ari heza cyane. Iki kibanza rero nikigucike, ukomeze ubane natwe. Urabona ko kuva hano kugera ku muhanda harimo nka metero zigera kuri 40. Kuva ku muhanda ubugari ni nka metero 20. Urumva ko iki kibanza ari cyiza cyane rwose. Metero kare 690 ukaba wakigura hamwe na Rubavu Buy & Sell. Iki kibanza ukaba washyiramo inyubako zawe nziza. Urabona ko n'abaturanyi batangiye kubashyira inzu zisobanutse zimeze neza cyane. Iki kibanza ukigure hamwe natwe Rubavu Buy & Sell. Nkuko nari mbivuze, ubugari gifite metero 20 kujya inyuma zigera muri 40. Kirimo amabuye menshi cyane ushobora kuba waheraho wubaka. Ku ruhande rw'inyuma hahinze insina nziza cyane, urazibona kugera rwose kwa ziriya nsina z'inyuma zose zirimo metero kare 690. Urumva ko ari ahantu hanini. Hamagara Rubavu Buy & Sell wigurire kino kibanza. Nimero zacu urazibona kuri screen yawe. Ubundi uduhamagare cyangwa udusangire Rubavu aho dukorera mu mujyi wa Gisenyi kuri office zacu imbere ya station Marine mu mujyi wa Gisenyi rwose. Kameramana bereke neza no kuri kaburimbo ahantu ushobora kuhashyira inzu zawe zo guturamo. Inyuma imbere ukaba washyiraho inzu z'ubucuruzi kandi zikakwinjiriza amafaranga atari makeya ku kwezi. Miliyoni 35 ukaba wabona iki kibanza. Ubuso tubabwiye ubunini cyane metero kare 690. Komeza ubane natwe nka Rubavu Buy & Sell. Duhamagare wigurire ikibanza mu bambere ntibakigutange. Ni show deal nziza cyane.